Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel bek tun re net la mai ton riu dari asai November tarik churu kum singnai na chui na padai. The Gaanphiu Mail, Tamanglong local newspaper king in Sam the call. Tamanglong November tarik pungu. RNCM LNCM ZNCM INU VACC ZWSAV Kanisi set Tamanglong Tong Joint Coordinating Committee Rilangna Wildlife Sanctuaries Protected or Reserved Forest Lamkau 1-day special awareness meeting Battle Hall Tamanglong Headquarters Kautat Kaikan Mekau Mansai Kangdai Rekwang Kasau Laukan He Forum for Indigenous Rights Manipur FIRM Tong Team Re Special Awareness Meeting Kautai Resource Person Gwang Sulaugai Kani Resource Person Nunrui Wildlife Sanctuary Reserve Forest Hamnetai Protected Forest Hai Dilung Menun Khang Kabiu Nuk Melam Azu Salokane Kanuri UN Declarations of Rights of Indigenous People Thailand Free Prior and Informed Consent Hai Dilung Mai Khani Tribal Metong Ram Khau Project Sinthau Ni Megan Khau Tat Gut Ni Mai Processi Tuna Sakane Mitong process Thailand na tan hai tan pat makit hai mi tai Dilung Mai Nun Tong Rights ta thau su mak mai khani nimbin mai thiak di Khatni mi tai illegal day tuna sakane. Resource persons nun tai wildlife sanctuary reserve forest Khatni protected forest lamkau si mai Khatni gai mai lamkau minna dilau kane. Awareness strong interactive session kau tai nam tong leaders azurui wildlife sanctuary kau pat lauba mi hai kan yutong consent kazau magit tabui bui bampu singi kan yutong ram tu wildlife sanctuary khang dilagi tuna thau sagai kane. Meeting kau tai wildlife sanctuary reserve forest Khatni protected forest ka hau mak mai tong joint declaration ni lalokani Meeting tong Joint Coordinating Committee Rui Wildlife Sanctuary Reserve Forest Khatni Protected Forest tong proposal te withdraw sudat kang demand sukane Kumna government Khatni concerned authority nun rui dilung mai nun tong rights ta chakhwang sulauna withdraw sulaudat kang appeal sukane Infal November tarik pungu Infal East Lekangpupi District kak Thamna Pokpi Zang Khau Tamai Kap Mai Khwan Chu Ka Haudat Bam Mai Khau Mitwang area Khau Lungbam Mai Nun Ping na Ri Pak Ka Haudat Bam Thi Tu Na Cham Dei Ri Thi Thai Kane Tamai Kap Khiam Ka Haudat Kan Mitai Tingzin Khwang Padai Khawi Tu Na Sakane Thamna Pokpi Nam Jong Mai Ra Pai Bi leaders Lairen Lakpam Pramo Rui Cham La Mai Khau Sakan Mai Thilaina Mai Lun Thai Mak Mai Nun Rui Ching Biak Thang Rui Tamai Kap Kai Ka Haudat Bam Thi Tu Na Sakane November Tarik Pungu Khwang Padai Khau Thamna Pokpi Mayai Lekai Khau Lungbam Mai Ngangom Tampha Tu Mai Kai Tuang Dangang Khau Tamai Tu Kanai Tau Kanei Tu Na Sakane Senapati November Tarik Pungu Naga People's Organization Khani Senapati Khaunai Me Phuam Nun Rui Naga Mega Naita Arambai Tangle Rui Nimna Baira Laukan Mai Khani Kanai Tong Sian Asut Kan Mai Tanu Ni Mak Mai Indau Na Inchu Mai La San Sulau Khang November Tarik Kanai Nung Rui Agitation Tat Kai Kan Mai Asai Rui Sang Padai Tang Bam Sini Kazinai Me Authority Ha Me Tai Phuam Nun Rui Lat Loi Lau Khang Tan Sin Thau Makna Bami Tu Na NPO spokesperson Chun Than Rui Chamla Minun Khau Sa Kan The NPO Thailai Na Agitation Hai Highway Khau Kalu Bam Mai Ta Kaloi Na Sina Sumai Ti Hai Nu Ni Mak Mai Indau Na Tat Kai Bam Chongi Kumna COTU Gate Khau Naga Mai Pui Akhat Khau Rui Katuang Pot Pang Asut Kan Mai Ta Nu Ni Mak Mai Indau Na Kuki Mai Area Goi Khau Commercial Pot Tipung Good Mai Ta Thing Lau Na Bam Bam Chonge Mi Ta Khau NPO Re Agitation Hai Community Akhat Na Ta Sini Target Sumai Tong Rap Magi Tiki Lo Tuan Na Tan Mai Tan Khau Hai Chup Mai La Zan Sulau Kan Mai Ta Lani Na Tat Kai Bam Chongi Tu Na Sakane NPO Khani Senapati Tong Phom Azuk Re Tat Kai Bam Mai Agitation Hai Rui Infal Pat Ni Mai Truck Phainai Inbu Hai Border Town Tong Maugate Khani Tadubi Area Khau Dingbam Gai Tu Na Cham Dei Ri Ti Thai Kane National Highway Thing Ka Hau Mai Nun Tai NPO officials Rui Gari driver Khani helper Goi Khau Gari Hai Kaniu Kabiu Makhang Dinglau Tu Na Sakan Chongi Kumna Gari driver Goi Rui Ni Mi Tai Nai La Mai Indau Kan Chongi Tu Na Sakane Infal November Tarik Pungu Thadau Community International Convention Guwahati Khautat Kai Kan Mai Khau Thadau Minun Haikuki Minun Le Bai Bai De Akhadna Ram Magi Tu Na Sakan Melat Bam Ta Thadau Inpi General Headquarters Ri Nuni Mak Mai Indau Kan The Kumna Thadau Inpi Ri TCI Hai Unauthorized Body De Kumna Thadau Mai Goi Phan Lat Sa Khang Biu Mak Mai Nun De Tu Na Sakane Thadau Inpi General Headquarters Ri TCI Convention Khau La Lokan Mai Resolution Khani Statement La Magi Kumna Kanyu Tong Lat Bam Tai Ka Bam Ka Zi Thai Mak Mai Lat Bam De Tu Na Sakane Mi Tai Any Kuki Tribe Khau Ri Kan Lang Di Pat Khang Kan Sa Na Rui Sumai Tan De Tu Na Sakane Thadau Inpi General Headquarters President Chongpu Kipgen Thailaina TCI Tong Convention October Tarik Tamru Na Khat Khau Rui November Tarik Kan Nai Ngan Tat Kai Kan Mai Tai Kanyu Tong Knowledge Magi Khani Kanyu Rui Machong Lau Kan Mi Chong Magi Tu Na Sakane Khatni TCI Ri Thadau Community Khang Lat Sa Khang Nu Lau Mai Nun Rap Magi Tu Na Sakane
Thadau inpi thailai thadau community hai cookie identity le tuna historically khani culturally linked sud ekum na mitai chiuna lagan nu mai rak magi tuna sakane. Thadau identity hai cookie community tong history le akhatna dei tuna sakane. Horror November tarik pungu Zimbabwean President Emerson Mnangagwa reformer colonial power Britain to apologize to indigenous Zimbabwean ru khau inchup mak maitan colonial period khau ta lokan mai khangta compensation tiu to na demand sukante British government khau rui anew apology demand suwe Britain rui intaw right raina bamnu magi intaw ngan na Zimbabwe khau gongtang mak mai nai bam mi hai kanyu sang ru ye to na sakane thunku mai November tarik pungu kum singnai na chi na padai RNCM, LNCM, ZNCM, INU, VACC, JWSAV, Kanisi Satong, Coordinating Committee Rilang na Wildlife Sanctuary, Protected Forest Reserve Forest Lamkau 1-day special awareness meeting Battle Hall Tamanglong headquarters kau. Tatkai laukan may kau. Anil tuang ram dui tangak lau kang kadan may lekasaw na guang lau may village authorities fuam charai azu ta Coordinating Committee biak thang rui tunku may inda way. Inbu na Forum for Indigenous Rights Manipur tong team rui resource person suna kabam du thang rui guangtang lau na Indigenous People Rights khadni land ta ngak lau khang kathuk karit nai milat azu guangdil lau kan may khang tani Coordinating Committee biak thang rui tunku may inda way. Mitwang mong khang rui nampu gansu gandai rachap tong leaders azu rui kalum in khalau mai siendui selan suna in khalau mai mathiu na taro guangzan kharui tunku mai inda lau pitwange by convener Joint Coordinating Committee Tamanglong ting nai luan matui bu tarik churuk kum singnai na chui na padai lau chuan ting rai na ye kalan mok na ye ting zin nai na ye zingbang tingpuk in than ne matui bu tarik chanai kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting zin nai na ye zingbang tingpuk in than ne The Gaanphiu Mel DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 kau contact Sulau Puong. Mai ka kuai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tun rei night lau mai thon riu dere asai khang tu cham hai khau ringa lau thei in tuan khong ru makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon gu thei